Yeme şu Murat Tosmayan ayaş köy üylengende şimdi jayda ısırganda oturup жақсы қала тіректерді айттық әлі. Мынage жашымыз бір уаққа болып қалып, мынage баласы балалы болып бешікке бөліп, мынage жақсы ниет мақсаттар болуды, ұшылар ішке ашуды. Қысқасы ошо аяшменен Болот үйленгенде жақсы қала тіректер айтылған екенде. Ошолар қысқасы орындалады. Şu balları бақытылы болсын. Gelecek en olsun. Dağı göğüşeversin. Şul beşik bolsun bek bolsun. Alğaz tüç bolan bolaylar desek kolaylar. Yaşları vakti Albaytala ben bunu şeker stakanına kenem alıp koyam ben şunu emme. Yakan salıp koysun. Çok güzel korktu alıp koysun. Sen meydaya gömbeğizinde al. Ana aldı gel ha. Ana Yaşları vakti olsun. Baktır olsun. Yaşları vakti olsun. Al da. Şimdi nereye yazın? Dede vere. Böyle aşın neresi? Nasıl kalır? Dede vere. Sen canlı dursun. Tamam. Dede ver anda emez ya. Bunu versene. Bunu ver. İkiden mi ikiden mi? Şakeden. İkiden. İkiden anı ver. Yani ikiden. Gel. Ben de biraz çok var. Sanki Susar gele mi? Sağ bir ver. Hem o yani Daha bir taraf gel. Ana. Tapkan neverenger nasip kılsın, özüngörgө buyursun. Dağın köp nevereler bolsun. Sözsüz. Çok böyle köpürükle. Baktı olsun. Sizler de susar ekönü. Baktı oldular şu. Baldan aldın, sey hurmatında жүрgüler. Daim üylörüngörde toylo, jakşılık günдөр bolsun ayaş. Güvesler bağlı. Ağala. Antep. çevrenin beş doyunda oturaydı. Et karnına gelsin. Çok olur, çok olur. Yaxşı gündörgө geleydi. Şöyle Tayland'da da asmıştım şakalı mendip. Hani ağırlar olmasa da çayxanaga gittik bir defa oturuyordu ya. Kaçkalataga aparıp götürdünüz bizi bir defa ya. Ayaşın bugün bana. Vay tazza. Şunu sıkmayın. Alın ayağı. Çevrenin beş doyuna gelgende görüyoruz bu. İyi bir daha Alın ayağı. Appar alın. Şunu koyup veriyor. Bulan yeme de malında içim neme olup baş gerek. Bu güzele Bugün Santmin Aycamal'ın balasının beşik toyunda oturarız. Bir кезде toyunda oldu öyle mınakey жылдар өтүп сонун болуп неберелүү болуп болот менен суусарда сүйүнүп отурат. Ушу бешик тою куттуу болсун дайыма. Ушу бөлөгөн баласы өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, курсант менен Айжамалда кошо арысын, бактылуу абышка байыже болсун, той улансын. Мына жерде баардык эмелерди отурат аяштары. Отурушат, ушу баарыбыз куттуктайбыз. Той улансын. Мындан кийин да уулдар келсин, кыздар келсин, уул үйлөрсүн, кыз чыгарышсын. Иши болот менен суусар сүйүнүү эле неберелүү эмес, чебере, кеберелүү болсун. Жакшылык эч качан кетпесин, жамандык бирөтөлө чектесин. Үйүч көтөрүп үйүн болот менен суусардын небере, чебере, кебере тепсесин. Ура! Ошо немелерден Ayşinlerden Sizler de söylüyorum. Ayşinlerden Söyleyin. Aycamal baktlı olsun, şu baldarımın baktına bar olsun, eşlemen, eşlerin aslına daima şu жақсы otlары өнерге дастарханда жайып жүрө берсең, daima денсаулыкта болсун, ортактарда ынтымактуу болобуз. Daima ушундай күндөрдө жолугушуп бирге болуп жүрөлү. Неш тойдон өксү болболду дайыма. Ушул Аяш өзү менен Айжамалдын ушул уулдарын бешик болсун, бек болсун, өмүрү узун, кыргызымдын чыган уулдарынан болсун, келечеги кең болсун. Ушул Лен жолдун алдыңкы жаштарынан болуп чоңойсун. Ата энесин сыйлаган, ушу жакшы уулдардан болсун. Айткан. Кыздар жылында сүйүнүп отурат, ошо бешик алып, баласында бешик болсун, бек болсун. Атайым өмүрлүү, ырыс кешиктүү,
жигиттерден болсун, эң алдыңкы жигиттерден болсун, эң жол эмес Кыргызстанды дүңгүрөткөн агаларымдарсы, Кыргызстанды дүңгүрөткөн, элдин керегине жараган инсандардан болсун. Ушуларды Үлпәстирип кайтам. баланы бак өстүргөн ата энеси, чоң ата чоң энеси, сүйүнүп келип отурган тайата тайнелер баары аман болсун, тынч болсун. Азына 5 бөлөгөндөн кийин жана башын берип. Жашыктарды бөлүшүп жүрө берсин. Ушул баарыбыз отургандарыбыз дагы баарыңарга ден соолук, аманчылыгы. Ар бир үйдө тойлор болсун, ушул үйдө дагы тойлор болсун, дагы бешик алсын. Ушу дагы бир жет ушу балабызга жакшылык, өмүр, бакыт кылабыз. Той болсун, бешик болсун. Рамазандан кошулат болсун. Айжамал менен курсан тарышта бактылуу болсун, бөлөгөн баласын бешик болсун, бек болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ата энесин сыйлаган жакшы уулдардан болсун. Алсамат. Айшынын тилеги накты. Балдардын өмүрлөрү узун болсун, балдардын бактына бар болсун дагы. Ушулардын айткан сөзүнө кошулабыз дагы. Эштила таш үстүнө кеттире деп кош койсоң, ичинде Бек болсун. Bizim Kırgız elinde en gerekli yaşlardan varıp şu Aymer'e Allah Teala daim kaldırsın, Aymer'e işiniz olmasın. Vardır yaşlar ömürlü bakımlı olsun, destek olsun. Yok ama. Alıyorum ben. Bunu жазып қой. Асычы мына баланы бесік той кылып аткан аталары үйлөнгөндө сүйүндү келет. Биздин көзүбүздө чоңойгон балдар менен дагы үйлөнүп атат. Эми ошо балдарды мына балдардын бесик тою болуп атат. Ал убакыттан өтүп, убакыт неме болгондо мына азыр эң аксакал үч киши болуп калды. Кудайга шүгүр эми ушу невренин Колоттун невресинин тою болуп атат да. Эми невреси үйлөнгөндө дагы эми көрүп, ошонун тоюн көрөйлү. Hem süylengem. Ömrün besin. Hem süylengem, dağıslar. Koptu balam. Şu nersteriz, ömürlü, baktığı olsun. Allah Teala şu balağa uzun ömür yaş versin, gırtlık baş versin, atanelerimiz merimdi, atanelerimiz merimdi olsun. Aymer'e toylar yaktılar olsun. Bilgi versin, yıl kadar bilgi versin. Aymer'e bilgi versin, Aymer'e sınçılık olsun, toylar olsun. Daim için oturan Allah Teala. Daim toymuş. Bunu alganda bölük söylep, bölük Az. Kaç ey? Marcel kaç? Gelik yani, gelik ayağım koydum. Sen de Türkçü, sen de Canlı Türkçü. Başkan? Kaç ay yaş baldarı? Gibi araya kalamıyorum. Ayaşata ayışneler kalıp ketmesin çakırabız. Gerekse Darköy'de oturgan Ayaşata ayışnelerge gele. Gerekse hurmatlı konuklar, ezelten eli zolanıp gele жатқан ülpadatlardan biri bu beşik toy tuğandaranlıktan gerekse beşikte böyle azami başlandı. Nereden oturabız tuğanlar gerekse bizge de uşunday nevreleri nasip etsin tuğanlar. Komuzdan bolup kayrığı har
bir ata-enenin baldары болот байлыгы дейт. Андыктан ушу бүгүнкү күнүбүздүн күнөкөрү болгон Нуриет менен Ариеттин өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун, ырыс кечиктүү болсун, ата-энеси менен берген болсун Кудайыма. Тойлор кут болсун барыңыздарга дегиле. Аксакалдар олтурабыз дагы, калганыбыз тике туруп тура беребиз. Чачыда чачат. Kudagaylar tike turup koyasın, barыңızдар otursanızlar, kudagay. Kendinizleri daha bir toyunuzlar mutlu olsun, hatta konuklar. Şu biz Polat akabizde jana ошондой эле Сулсар эжебизди ардактап келген, урматтап келген коноктордон баары бору бүтүн башы эсен болсун. Polat akabizde jana ошондой эле Сулсар эжебиздин үйүндө монундай жакшылыктар, тойлор нече болсун тугандар. Bu böyle verdik Hey, ne var? Bozmalar onun kavası bozuktu. Üç pasa böyle yapıyor. Ne vereyim? Ne çok kilometre. Buradaki Allah'ın bismillah da taşlar kalasa. Ay,
Kaçını böyle çoğun böyle versene çoğun. Manaki ardaki konuklar şu Hari yetmeyen Nuriyetin arkasında şunday uyular kızlar geleversin yanına. Şunday beşik toyunlar 5 ret bolsun, jentek toyunlar 7 ret bolsun dağı gelin balaga yıl sayın dekret bolaversin. Kalganı bizge sekret bolaversin. Onda ikisinden zıpır çıkam. Bırak ikisinden zıpırsan altırak oldu. Ben aylanı tatam. Şunu kenarısından cananlara jakşılıklarına gördüröyle sevdi. Manaki. Lendi çaçılama başlandı dedi. Startta tura olsun ayarlar. Elbet ediyorum. Gümüşşehir'e ben ordum aldım size. Haydi koyun nektardan alıyoruz. Gözadacı'na siz apamın oradan alıp Gözadacı'na siz apamın oradan. Gümüşşehir'e siz ben oradan aldım. Manaki. Kudagıyaca çaçılananın köştüsüne keltirine gel. Bar bolun, mamlakat ece, bar bolun. Rahmat ede. İyi be, kaç. Ya da uçmağına pajağılıkta. Oho. Yetiyatqıla. Barımızga jetet Xudo xolasa Manaki. Xudoga yetadi, ayavay жақсы tayyorlanib kelgan Manaki. Elinde tika. Oho, anaydı. Ha. Ya o'n chiqmay o'tirar bir harakat qil ana keyin qolib ketdi. Balakan o yerdagidan. O tika turganlarni olib qo'yib turgan bo'ldi. O'tirganlar o'tirgan bo'ldan qolib ketdi. Ha. Tika turgacha, hazamadan tika turgacha qolib ketadigan bo'ldi. Bu yoqda mashinalar berilyapti aka.
Ошо этекте отурган кудагы эжелер калдыбасын. Hurmatli qonaqlarımdan keyin Qırgızdın qara жүрөктө кызматка келдик төрөлүп, кадырман кыргыз элинде ушундай тойлордо гана жакшылыкта көрөлүк туугандар. Ушундай тойлорго жеткизсин илайым. Апай, тике тургандар, тике тургандар. Тике тургандар, этият кылат, тике тургандар. Раз kıldınız. Hatıra atın gözleri kanarıp çıksın. Ha, sağ ol. Bağlar. Ya uşundaydı abiyon jardan verip koyup ha tığanlar. Bu abiyonu çoğunlar alıp koyuyor da hadi. Çaçıla bütkeneyin kegileci kocamasında. Ya ayarlarına jetpey kılıdan derdi. Apalarına jetpey kılıdan. Apağın aparat nerede? Ha buna tartınızdan juret. Artınızdan ake. Ayaşeneler jakşılap tartıp koysun, bagazı. Ayaşenelerdi ben çakırmasam oturup boçu o uydu. Yağı şaravay ayıp koyun ayaşeneler. Paketinin canım beniki. Var bolun ene, var bolun. Ortada oturgan inez, aksakal inez var bolun. Allah'ım den soluk versin sizge. Şunday beşiklerden bölüp jürüveriz ene. Enem kançaga çıktı enem? Vaa, 90'a çıktı hadi. Jügürüp jürüp 100'ga çıkın ene. 110'ga çıkkanda el menen bolunuz. 120'ga çıksanız niye olsanız oşo olunuz ene? Ha. Ayşinelerden çaçıraları çaçır otan. Ya bereke olup ketdi o. Ha. Hareket çaç koz. Tiken turganlar suz bolup kaldı koy ya. Hareket kılamaz tiken turganlar. Ya lo yetek ırgıt kılay, yetekte kudağı eceler oturat turganlar. 1000 yılda kudağı eceler oturat. Gelgiler, yetek çakı oramız. O Esmaz'dan gelgen kudağı ecez oturat o şaka. O Canı Turmuş'tan gelgen kudağı ecez tiken turgattır. Oturup alın ece, oturup alın. Cana oturat, boşu tiken turganlar bir ora kalat desem tiken turgattır. Var bolgular turganlar. Ana kaldı, kalmadı. Ama sarpaylar sarı. Sarpaylardı na giygiz otat. Susar ecemin sandığın tüyünde çirip jatkan joluklarına key. Şu bir jakşı niyet kılıp koydular buna key. Buna key. Azamasız.